Исәнмесез, хөрмәтле TMTV каналын караучы тамашачыларыбыз. Эфирда татар эстрадасының иң мөһим хит парады музыкаль бийеклек тапшыруы. Һәм аның алып баручысы мин, Ранил Нуриев. Бүген без сезнең белән артистларыбыз турында яңалыклар белербез һәм музыкаль бийекликнең унлыгын билгеләрбез. Без барыбыз да бу тормышта нидер эшләргә яратмыйбыз. Һәм моның сәбәбе дә төрле булырга мөмкин. Без дә артистларыбызның ни эшләргә яратмауларын белергә теләдек. Безнең тапшыруда гына татар эстрадасының йолдызлары тамашачылары өчен якынрак була. Киттек, дуслар. Белүгезчә, безнең хит-парад сезнең ярдәмегез белән төзелә. TMTV сайтында, безнең ВКонтакте официаль төркемебездә һәм каналның трансляцияләрендә кайсы башкаручылар һәм нинди клиплар сезнең игътибарыгызны күбрәк таләп итә, шул җырлар һәм җырчылар безнең хит-парадта көрәшә. Нәтиҗәдә җиңүчеләрне сез апрель аенда TMTV каналының премиясендә күрә алачаксыз. Кызганычка каршы, бүгенге тапшыруда безнең хит-парадтан Артур Марат дуэты төшеп кала. Бер күрүдә сиңа гашыйк булдым, гашыйк булып яшыймын әле дә. Өзелепләр яратуым сине, яшәүнең мәгънәсе ямәдә. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда сингә иркәм. Яратам мин сине җаным, бар назымны бүләк итәм. Бул әле минем яннарымда сингә иркәм. Бул әле минем яннарымда. Бер күрүдә сиңа гашыйк булдым. Һәм хәзерге вакытта тапшыруыбызның күңелле өлеше, дуслар. Бу атнаның премьерасы. Яңа катнашучы популяр җырчы, хит җыр һәм матур клип музыкаль бийеклек хит-парадында. Каршы алабыз. Яқты дөньялардан туймасақ та, қабат туып болмый яңадан. Кеше бір қат туа, бір қат яши, тик бір қабат китә дөньядан. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан өзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, бер күрешу үзе бер гомер. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан өзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, бер күрешу үзе бер гомер. Мах булулары дөрестер ул, бер киткәннәр кире кайтмыйлар. Ни хәл дип барып сорап булмый, үзләре дә кайтып әйтмиләр. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан өзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, бер күрешу үзе бер гомер. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан өзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек, бер күрешу үзе бер гомер. Bütün нәрседән кулак калдым. Bütün нәрседән бер нәрсә калмады. Рәхмәт директорыбызга шул кичәйтте инде шушында кылып мине урамда калдырмады, рәхмәт.
Ogayınlarga da gerek hazır. Böyle kişi gerek değil. Özünün simyası özüne jetken. Күпме яшәсәк тә гомерләрне никтер язып булмый яңадан. Язмышлар бит безнең маңгайларга әнкәй сөте белән язылган. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан үзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек. Bir күрешу үзе bir гомер. Киләчәкне алдан белеп булмый, кем гомере кайчан үзелер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек. Bir күрешу үзе bir гомер. Исәнлектә күбрәк күрешәйек. Bir күрешу үзе bir гомер. Bir күрешу үзе bir гомер. Музыкаль бейеклектә үзенең позицияләрен нык тоткан Фирдус Тимаев SMS хәбәрләр язырга яратмый. Хәрефләр җыеп утырырга аның түземлеге җитми. Ә менә соңгы арада популярлык җыеп барган WhatsApp приложениесе Фирдус өчен бик уңайлы, чөнки анда тавышны яздырып җибәреп була. Фирдус сезнең ВКонтакте сайтында язган хатларга җавап кайтармый дип моңаймагыз. Җырчы чын аралашуны ярата. Фирдус Тимаев гомер үтә җыры белән музыкаль бейеклектә. Gömer üte, nige üte. Yıllar arıtı, yıl yamgağı, süte süte. Hazır bulay. Ut yaşlıkke, mut yaşlıkke. Sizdirmişe, halsiz kartlı, kilip jite. Bir gelip, yaşap kalı. Yanıp kalı bu durmuşta iyilikle izler salı. Yaşap kalı yanıp kalı bu durmuşta iyilikle izler salı. Kulları küderli kaza aylar tüge yıllar tüge. Gömer yolun barıma dur, düşler bizi armaz salmaz yüreklerine. Bir gele zimmiş bulur, kilip görür gömer keze kata. Yaşap kalı, yanıp kalı bu durmuşta iyilikle izler salı. Yaşap kalı, yanıp kalı bu durmuşta iyilikle izler salı. Gündemli kulağına Ruzi, ele, zımbara, gitti. Köşelikini uyga salıp sene sular. Yaşayamak Tarmış gibi saklar için sizlerinde zirde tuğar gitti. Yaşap kalı, yanıp kalı bu durmuşta iyi gerekli
Bulturmuşta iyilikle izler salık Gömür kile Enecirige yana sabıy Ova sala Ya hazır bulay Hayallarını Aşarırga Bu dünyada senin minin devam kala Güderimiz kullarını Yaşap kalıyım Yanıp kalıyım Buldurmuşta iyi gerekli Özler salıyım Yaşap kalıyım Yanıp kalıyım Buldurmuşta iyi gerekli Özler salıyım Buldurmuşta iyi gerekli Özler salıyım Kozanlarda iyi gerekli Özler salıyım Rekme Әлфинә Әзгамова шалтыратканда телефонны алмаган кешеләргә бик ачуы чыга. Аның шалтыратуын белеп тә, махсус трубканы алмаганнарын белсә, бетте. Ул кешеләргә аннары Әлфинә ханымның күзенә күренмәскә кирәк. Җырчы үзе барлык шалтыратучыларга җавап кайтара. Инде сөйләшә алмаса, соңрак шалтыратыгыз дип SMS хәбәр җибәрә. Ерактагы йолдызым клибы бүгенге тапшыруда 8нче урынга лаек булды. Әлфинә ханым, сезнең экраннарда. Yaşım sin ayım, yıraktağ yıldızım Көңеліңде бейрем bulsun, сиңа бөлек bu жырым Ник булмадың язымда, сандуғашым таңымда Назлар идім, сүйер идім, сайратып аларымда Ник булмадың язымда, сандуғашым таңымда Назлар идім, сүйер идім, сайратып аларымда Сен менің бәхет құшым, шатлығым, қуанышым Ерегімнен сиңа язған жырларым, юанышым Ник болмадың язымда, сандуғашым таңымда Назлар идім, сүйер идім, сайратып аларымда Ник болмадың язымда, сандуғашым таңымда Назлар идім, сүйер идім, сайратып аларымда Синеме тұрмашымның, фәрештем яшәйішім Құдай сақласын өзіңні, қадірлі якын кішім Ник болмадың язымда, сандуғашым таңымда Назлар идім, сүйер идім, сайратып аларымда Ник болмадың язымда, сандуғашым таңымда Назлар идім, сүйер идім, сайратып аларымда
Сез Мөнир Рахмаевны концертларында, чыгышларында бик актив һәм дәртле итеп күрәсез. Шуңа күрә дә инде ул татар эстрадасының энерджайзеры исеменә лаек. Әмма аның да авырган чаклары була. Нәкъ менә шундый мизгелләрне җырчы яратмый да. Аннан башка терелер өчен төрле ысуллар, чараларны кулланырга яратмый ул. Вакыты да, теләге дә юк аның. Шулай ук Мөнир эштән кайткач, ризыкларны җылытырга яратмый икән. Ялкаулана. Музыкаль биеклек тапшыруында Мөнир Рахмаев. Kütüplerle alasın, şotlanıplar kalasın. Dileklerinin beylemin, tuğan günün beyremin. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güleşekler. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güleşekler. Yaktı hiç günelinde, beyrem tuğan gününde. Dost tuğan yakınların, kutluy seni ul günde. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güleşekler. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güleşekler. Şatlanıp yaşa elle, yaşanda yaşna elle. Jırla biyip көңіл aşı, көңілнің şunday melle. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güleşekler. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güleşekler. Kütüplerle alasın, şoplanıplar kalasın. Dileklerinin beylemin, tuğan günün beyremin. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güleşekler. Tuğan gün ulbulekler, hem kanatlı dilekler. Nasip bulsun, bəxtli güleşekler. Nasip bulsun, bəxtli güleşekler. Bəxtli güleşekler. Ә хәзер сүз Вәсилә Фаттахова турында. Җырчы чиратта торырга бер дә яратмый икән, чөнки аның моңа түземлеге җитми. Шулай ук җырчыбыз яңа ел белән котларга яратмый, чөнки кешеләр күп, барысында котлыйсы килә, ләкин котлап бетереп булмый. Әле аннан артык Вәсиләнең 31 декабрь көнне туган көне. Бу көнне иртәдән үк җырчының телефоны шалтыраулардан üzелә башлый. Ләкин начар элемтә булу сәбәпле барысы белән дә аралашып булмау җырчының күңеленә хуш килми. Туган як җыры белән Вәсилә Фаттахованы каршы алабыз. Туган якка юл тотамын, туган як. Иң гүзәл газиз якка, туган як. Жир җиләкләре пешкән чак, туган як. Ашыган каенлыкка, туган як. Талпына күңел, талпына ашкына. Ярсуына түз генә. Каенлыкта
Şilekteşken dizürilip üzgüne Şeşeklerinin ninidiği yok Tuğan ya Hoş isli vallı güllü Tuğan ya Bu yaklarga bir kaydada Tuğan ya Hiç dinler bulmaz tüsli Tuğan ya Talpana kungel talpana aşkına Yarsuğuna düzgüne Kaynılıkta şilekteşken Dizürilip üzgüne Kaynılıkta sayrı kışlar Sayrı kışlar Bir tıktamı üzdirip Hızıklamam kaytırımın emin Kaytırımın Tırpı bulmaz küttürüp Talpana kungel talpana aşkına Yarsuğuna düzgüne Kaynılıkta şilekteşken Dizürilip üzgüne Kaynılıkta şilekteşken Dizürilip üzgüne Talpana kungel talpana aşkına Yarsuğuna düzgüne Kaynılıkta şilekteşken Dizürilip üzgüne Kaynılıkta şilekteşken Dizürilip üzgüne Talpana kungel talpana aşkına Yarsuğuna düzgüne Kaynılıkta şilekteşken Dizürilip üzgüne Kaynılıkta şilekteşken Dizürilip üzgüne Talpana kungel talpana aşkına Yarsuğuna düzgüne Kaynılıkta şilekteşken Dizürilip üzgüne Kaynılıkta şilekteşken Dizürilip üzgüne Иркәнең эшләргә яратмаган әйберләреннән аерым бер исемлек ясап була. Без шул исемлектән бары тик берничә пунктны сезгә тәкъдим итәбез. Җырчы бурычлы булырга, экстремаль ситуациядә калырга һәм ниндидер яңа урыннар, эш-гамәлләрне бер дә яратмый. Шулай ук иркә сюрпризларга да бик шикле карый. Мин план белән яшим. Бар нәрсәм планлаштырылган. Форс-мажорда югалып кала алам дип уртаклашты җырчы. Без дә планлаштыру яклы. Шуңа күрә хәзер план буенча музыкаль бийеклектә иркә. Матурларга кызыкмагыз, таянығыз акылларга Алдынмагыз, алмаштырып кимешләрне алтыннарга Кимешләрне алтыннарга Алар
Yaşar itti seni yarattılarım, seni yarattılarım. Onlarına qarab aldanıp, qızığa qarab yanıp, Ütkeren ömürlerimni kıyın hallerge qalıb, Sarıga qarab sarğayıp yaşarga qalmayım desen, Canına attın bulmazlarga ko'nglim düşmesin iken. Onlarına qarab aldanıp, qızığa qarab yanıp, Ütkeren ömürlerimni kıyın hallerge qalıb, Sarıga qarab sarğayıp yaşarga qalmayım desen, Canına attın bulmazlarga ko'nglim düşmesin iken. Canına attın bulmazlarga ko'nglim düşmesin iken. Эстрадабызның иң яратылган дуэтларыбызның берсе Динә һәм Рафаил Латыйповлар да үзләренең яратмаган эшләре белән уртаклаштылар. Алар ялганлыкны бердә яратмыйлар. Безнең өчен тату һәм бердәм гаилә буларак үрнәк булучы җырчыларыбыз бүген 4нче урында. Киләчәктә дә шундый тату булсыннар дигән теләктә без аларны хит-парадта каршы алабыз. Жаным, сен болмасаң мен де бола алмамын. Күзләреңә барып, қолларыма алып, падишахым бола
Hürmetli Хәния Фәрхи үй җыештырырга бер дә яратмый икән. Сәбәбе шунда. Хәния ханым 6 балалы гаиләдә үскән һәм кечкенәдән әтисенә йөреп йөргән. Бала чактан ук ул үй җыештыру белән урман кисү арасында урманга баруны сайлаган. Җырчы бик тәмле итеп ризыклар пешерергә ярата. Әйтеп үтәргә кирәк, без моңа тәмле көрәш тапшыруында үзебез дә шаһит булдык. Мин өйне генә җыештырмас өчен көне буе аш-су бүлмәсендә үткәрергә әзер дип көлде Хәния ханым. Бүгенге тапшыруда ул лидерлар эшлеген ачып җибәрә. Қалғанмын үскеннен балаларының бәхетлігіне болсынlar шул хақта бар ойларым өзі баламынан қадірлірек баламның балалары ешілігіме алып қайта ұнықлар мені тағын өзі баламынан қадірлірек баламның балалары ешілігіме алып қайта ұнықлар мені тағын баламның балаларын насип болды көрерге бишіклерді тибіретірге еркелерге сүйерге өзі баламның қадірлірек баламның балалары ешілігіме алып қайта ұнықлар мені тағын өзі баламның қадірлірек баламның балалары ешілігіме алып қайта ұнықлар мені тағын яшьләргә шундый киләчәгең барда рәхәтләнеп яшәргә үзе баламның кадерлерәк баламның балалары яшьлегемә алып кайта оныклар мине тагы үзе баламның кадерлерәк баламның балалары яшьлегемә алып кайта оныклар мине Balamның қадірлірек, баламның балалары Яшілігіме алып қайта, ұнықлар мені тағы Өзі баламның қадірлірек, баламның балалары Яшілігіме алып қайта, ұнықлар мені тағы Өзі баламның қадірлірек, баламның балалары Яшілігіме алып қайта ұнықлар мені тағы яшілігіме алып қайта ұнықлар мені тағы Зөфәр Хәйретдиновны бала чакта бик еш чүп утатканнар. Шуңа күрә җырчыбыз бу эштән ерак торырга тырыша. Җырчы үз бакчасын үстерә һәм барлык утау эшләрен бакчада тормыш иптәше эшли. Шулай ук үй җыештырырга да яратмый җырчы. Зөфәр әфәнде сүзләре буенча, бу хатын-кыз эше. Бу атнада Зөфәр Хәйретдинов музыкаль биеклек тапшыруының 2нче урын яулады. Игътибар экранга.
Çeşmegine bulup başlansa da yarlarına sıymay ağım su. Ağım sulu yeşil bulunlarını taşlap gittiler yamansa. Şaşalar iki kaynar yürek yarlarında anın kiş bulgaç. Yaraya bara güzel yaşlek ömür uzak uyağım su. Sarı kızların suza şuna ahırı күңелем маңсу. Tağına kadar kaynar yüreklerinin vəğdələrin tınlay ağım su. Şən күңелдән vəğdələr birişkəş ayrılılar bigərək yamansın. Ömür uzak uyağım su. Sarı kızlar indi bulan suza şuna ahırı күңелем маңсу. Ömür uzak uyağım su. Sarı kızlar indi bulan suza şuna ahırı күңелем маңсу. Sarı kızlar indi bulan suza şuna ahırı күңелем маңсу. Илсия Бәдретдинованың интуициясы бик яхшы. Начар кешеләрне ул әллә кайдан сизә һәм андый начар кешеләр белән аралашмаска тырыша. Илсия ялганнарга яратмый. Ул гел туры сөйли. Туры сүзле җырчыбыз бүген музыкаль биеклек тапшыруның лидеры. Безнең алкышлар һәм котлаулар.
akşa beni yaratmay. Küpmegene tırışsam da berdiyenge de artmay. Elleriyle eşlep karım kesene akşa tolmay. Benim boyak yallansam da nigedir bayap olmay. Olmayın de bulmagaş, sabahlarda bulmagaş. İşmezsem birer tuğanım kazanda udarmagaş. Olmayın de bulmagaş, aktanışta durmagaş. İşmezsem birer abiyim zor neşerlik bulmagaş. Hop! Milyonlar bulsa minde kalganın tabır idim. Kürşelerine otla salap Mercedes alır idim. Zor edip yurt salır idim, dengizge varır idim. Ondan koytaş hayırga da 100 tenge salır idim. Balmayın de bulmagaş, sabahlarda bulmagaş. İşmezsem birer tuğanım kazanda udarmagaş. Olmayın de bulmagaş, aktanışta durmagaş. İşmezsem birer abiyim zor neşellik bulmagaş. Ay bip kayıt. İşmezsem birer tuğanım sütçü yumuşak olmagaş. Balmayın de bulmagaş, elmetlerde durmagaş. İşmezsem birer abiyim zor iftenlik olmagaş. Eşlep bayıp bulsa akta bular idi akşalı. Küpme şigelep tartsa da kiyerge yük şalvarı. Akşa deyip şabız yağalgan şepardayıp. Tarmasalar orta edip bu ilde bulmay bayıp. Balmayın de bulmagaş, sabahlarda durmagaş. İşmezsem birer tuğanım kazanda udarmagaş. Balmayın de bulmagaş, aktanışta durmagaş. İşmezsem birer abiyim zor neşerlik bulmagaş. Bulmayın de bulmagaş, deriz jirde tulmagaş. Jırlap kına bayıp bolmay, zurap zayan bulmagaş. Balmayın de bulmagaş, deriz jirde tulmagaş. Jırlap kına bayıp bolmay, zurap zayan bulmagaş. Jırlap kına bayıp bolmay, zurap zayan bulmagaş. Шулай итеп, дуслар, бу атнаның унлыгын да билгеләдек. Киләсе атнада кем нинди урын яулаганын сезгә җиткерермен мин, Ранил Нуриев. Барыгызга да бәхет телим, барыгызга да уңышлар. Киләсе очрашуларга кадәр пока. Деловой имидж, безупречный внешний вид, стилевые решения Китрой. Китрой.